እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አየንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ሰባክያነ ወንጌል፣ መምህራነ ወንጌል፣ ዘማሪያን ሁላችሁ ይሄ ቃል በአንድም በሌላ በኩልም የሚደርሳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እህቶች፣ ወንድሞች እዚህም ያላችሁ ከዚህም ውጭ ያላችሁ በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ ሁላችሁም በሰላም እግዚአብሔር እንደምን ከረማችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን አያሉ የልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ስም ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተከበረ ይሁን። የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ስም ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተከበረና የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ዘወትር የተከበሩና የተመሰገኑ ይሁኑ። አሜን። Egaa kaleessa barnoota keenya qo'annoo kitaaba qulqulluu kitaaba Saamu'eel boqonnaa 20 jalqabnee turre lakkoofsa 11 irrattidha kan dhaabbanne. Har'allee achuma itti fufuudhaan barnoota keenya barannaa, garuu qormaanni adda addaa akkanumatti akka nu qoraa jiru sumaachuu gochuun ni danda'ama. Egaa kaleessa wanti ilaallee Saa'ol Daawitiin akka jibbu ilaallee turre. Garuu yommuu Waaqayyoon Daawitiin yeroo gargaaru ilmuma Saa'ol nama nagaa taasisee maatuma keessaa nama nagaa maatii burraa burree lama kan ta'an mana tokko keessa kan jiraatan arguu isaa arginee jirre. Har'a mee lakkoofsa 11 irraa itti dhufnaa. Yoonaattaanim Daawitin naa jedheen. Jechuun maaliidhaaf naa jedheeni kootu jedheeni abbaan kee waa'ee koo gaarii fi hamaa dubbachuu isaa eenyutu natti himaa waan jedheeniif kana jechuu danda'e. ዳዊትም ዮናታን አባትህ ስለ እኔ ክፉ ነገር የነገረህ እንደሆነ ማን ይነግረኛል? ይህንሱን akkamitti na bira ga'a jedheeni jedha. akkamitti na qaqqabuu danda'a jedheeni እንዴት ሊደርሰኝ ይችላል? አባትህ ሁሌም እኔን ያሳድደኛል፣ ሁሌም እኔን ሊገለኝ ይፈልጋል እና እኔን አንተ በምትለው መንገድ እንዴት ሊሆን ይችላል? jedheetoo gaafii isa gaafateera jechuudha. karaa jechuun yeroo hundaayyuu abbaan keenya si'aatii ajjeesuudhaaf na barbaadaatii. akkamitti ta'a jennaan mallattoo waliif laatan mallattoo ምልክት። ይሄ ምልክት ምንድን ነው? ከራ አባ isaa dhaqeetoo hin dhaga'u waan ta'eef ዳዊት akkana jedhee. ዳዊት ይህንን ሊል የቻለበት ምክንያት ወደዛ ሄዶ ወደ ዮናታን ጋር ሄዶ የሚባለውን ነገር ስለማይሰማ ነው። ወንታ jedhamu waan dhageenyeedhaaf akkas jechuu danda'e. Kanaaf eenyuun natti himaa jedheen. Akkaataan maaliif tokkoffaa iccitiin illee akka hin baane barbaadu ዮናታaniif ዳዊት እንዳይወጣ ስለሚፈልጉ ማለት ነው። kanaaf eenyutu natti himaa kan jedheefillee sababa saniitiifidha. በዛ ምክንያት ነው። ማን ነው የሚነግረን? ማን ነው የሚነግረኝ? አባትህ እኔ ላይ ክፉ ነገር የነገረህ እንደሆነ ማን ይነግረኛል? eenyutu natti himaa jedheeni jedha. kootu garas deemnaa እና ወደ ዮናታንም ዳዊትን egaa akkanatti shakil ta'ee kootu karaa badhee deemnaa jedhanii too'i lachiinuu wal fudhatanii karaa badhee deemanii jedha. Mallattoo walitti agarsiisuudhaaf yookiin immoo milikkita. Yoonaataan illee Daawitiin jedheen, Waaqni Israa'el Waaqayyoon nu gidduutti ragaa haa ta'u። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ምስክር ይሁን። ቦሩ yookiin iftaan jedheen waa'ee abbaa kootii sirriitti qo'adhee sittan himaa. Waa'ee abbaa kootii qo'adhee ture hammeenya sii qaba moo gaarummaa sii qaba kan jedhu
qoradheetoo isinitti himaa jedheeni jedha. ስለዚህ waan gaariis ta'e waan hamaa kana si biraan nan ga'a jedheeni ilaala. Abbaan koo yoo waan hamaa sirratti raawwachuu barbaade, yoonan immoo waan hamaa kana sirratti gochuu waan barbaade kana sitti beeksisuu baadhe yookiin immoo sitti himuu danda'e, deemi ati nagaan deemi jedheenidha. አባቴ በአንተ ላይ ክፉ ማድረግ ቢወድም እኔ ባላስታውቅህ በደህና ትሄድ ዘንድ ባላሰናብትህ እግዚአብሔር በዮናታን ይህንን ያድርግ ይህንን ይጨምር ከነ itti ከነ ረሃብ jechuun of abaaraa jira yookaan immoo gara biraatiin yoo ani akkana godhee jiraadhe jedhanii namoonni tokko tokko yeroo kakatan በጣም ሀቅ ላይ ያሉ ሰው እውነታነቱን ለመናገር ዋሰን namni akka amantaa ibsuudhaaf dhugaasee akkana ta'e እና ይሄንን ይጨምርበት ይሄንን እንደዚህ የሚያደርግበት ጅሬቶዬ አካታ ከናቲን ከከቴ ፊት jechuudha. Akkanuma waaqayyoon abbaa koo waliin akkuma ture si waliin illee ni jiraata jedheen. Eenyutu jedhaani? Yoonaataantu jedha. Daawitiin jedha. Abbaa koo waliin waaqayyoon yeroo wayii waaqayyoon abbaa isaa waliin jiraate. Karaa eenyutiin? Karaa Saamu'eeliin jechuudha. በሳሙኤል በኩል እግዚአብሔር ከዮናታን ከሳኦል ጋራ ነበር። ይሄ ከሳኦል ጋራ የነበረው አምላክ ሳኦልን ሲያግዝ የነበረው አምላክ በተለይም ደግሞ የፍልስጤማውያንን ስድብ ያራቀው አምላክ ዋቅኒ አረብሶ ፍልስጤም ኑራ ፈጌሴ የሮ ኑራ ፈጌሱ ከነሌ ዋቀዮን አባኮ ወዲን ከንጅራቴ ከነ አባኮ ወዲን ቱሪሱን ሲወሊኒስ ያተው ከናፉ ዴም ጀዴኒ እኔም እንደማልሞት በሕይወት ዘመኔ እግዚአብሔር ቸርነት አድርግልኝ። አገርተኒ ዋዳ ከሌሰ ካስኔ ቱሬ ዋዳ ፈኬኛፍ ዮናታን ዳዊት አከ ሞቲ ተኡ ኒ ቤካ ያቃል የተወሰነ ያቃል ብለን ነበር። ምክንያቱም ይሄ እየሆነ ያለውን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር እየሆነ እንዳለ መሆኑን በደንብ ስለሚረዳ ዋቀዮ ራታ አከጅሩ ስርት ዋኑ ማቴፊ Yoonaatan. Kanaaf maal jedheeni akka ani hin duune waaqayyoon fuulduratti dhiifama naaf taasisi yookiin immoo charnatan gaarummaa naaf taasisi. Gaarummaa kan jedhuun baay'ee irra caalatti deema. Jiruu kiyya keessattidha. ደግሞም እግዚአብሔር የዳዊትን ጠላቶች ሁሉ እያንዳንዱ ከምድር ባጠፋ ጊዜ ለዘላለም ቸርነት ከቤቴ አታርቀው ቸርነት መነኮቲ ይፈጌስኒ ጋሩማኪ ኦልማ ወሊ ኦል ከና isa kana giddu gala taasifadhuti እንደማለት ነው። kanaaf waaqayyoon ammatti akka wal deeggarru ammatti akka obbolummaan keenya cimu ta'e kuni borullee immoo yeroo si'iin bulchaa ummata የእስራኤል እንትን መሆኑን ያውቃል እግዚአብሔር ቤተሰቦች። ከናፍ ኢሰ ከና የሮ ተኡ ጋሩማን ኬ መነኮቲ ሂንበድኒ ሂነፊኒ ነቀትኒ መነኮ ሂነንቀትኒ የሮ ገረ ሞቲtti dhufte laala kaleessa maal jennee jirra. Yoonataan ilma jalqabaa Saa'oli. Ilma jalqabaa Saa'ol akka seera Ayihudaawiyaanotaatti yookiin immoo Israa'elaawiyaanotaatti ilmi jalqabaa abbaan yoo darbe mootii kan ta'u isaadha. Mootii kan ta'u isaadha maatii waaqayyo. Kanaaf kanuma odoo beekuu maal jedhee waaqayyoon Daawitiin mootii Israa'el akka taasisu akkanumatti hin beeka. Kanarraa ka'eetiidha. Charnat maal jedheetu maaliif ammatti gar abbaa
abbaa isaa jala jira jechuun mootii hin taane hin dibamne jechuudha. አልተቀባም። ንጉሥ ዳዊት ወደ ንግስናው አልመጣም። የጦር አለቃ የቤቱ በጣም የሚያቀርበው ኤርጋ ሳኦል ወለያሊን አጄሴን ቦዳ ባየ ከንፍቲ ሂቅሱ በጣም የሚያቀርበው ነው እንጂ ገና ወደ ንግስና አልመጣም። ገሩን ዮናታን አከነመቱዩ ዋቀዮን ኢሳፍ ኢብሲቱ ይኒ ቸርነትህ ከቤቴ አይራቅ አለው። እንግዲህ ዮናታን እግዚአብሔር ከዳዊት ጠላቶቹ እንዲፈልገው ብሎ ከዳዊት ቤት ጋር ቃል ኪዳን አደረገ ይላል። ከናፍ ዮናታን ፊ ዳዊት ባዬ የዱ ኢሳኔትቲ ማል ጀቤሰኒ ታይሰን ጀዳ ምን እንትን አሉ ቃል ኪዳንን አጸኑ፣ ቃል ኪዳንን አደረጉ። በጣም እጅግ ነገ ላይለያዩ ቦሩ የሮ ሞቲ ተኤ ዳዊት መና ዮናታን ሰኚ ዮናታን አከ ሂን በሌስኔፍ አደቢ ጅረ ዋን ተኤፍ ከን ከሌሳ በሌሳ ራወተን የሮ ሞቲን ቶኮ ዱፌ ገራ ኡመተ ቡልቹትቲ አደቢ አደብ ዋን ተኤፍ አካስ አከ ሂን ታኔ ጀዳ አያችሁ። ዮናታን ምን አለ? ደግሞም እግዚአብሔር የዳዊትን ጠላቶች ሁሉ እያንዳንዱ ከምድር ባጠፋቸው ጊዜ ለዘለዓለም ቸርነትህ ከቤቴ አታርቀው ብሎታል። tokkoon diina daawit diina kaleessa daawitiin makarsaa turan yeroo waaqayyoon isaanitti dheekkame yeroo waaqayyoon haaloo daawitiif ba'u yeroo sanii adaraayi maaliif abbaan isaa waan inni gochaa jiru jira waan ta'eef እግዚአብሔር የበደሉትን ህዝቦች ይቀጣቸዋል። የበደሉትን ቡድኖች ይቀጣ ስለነበረ ዋቀዮን ኒ አደበ ቱሬ ማል አደባ ቱሬ ወረ በሌሰን ኒ አደበ ቱሬ ሰኚደን አደበን ከናፊ አማሌቃውያኖተ ከን አደቤ ማቲ ዋቀዮ አማሌቃውያንን እኮ ዝም ብሎ አይደለም የገደላቸው እግዚአብሔር ወይም ዝም ብሎ አይደለም ያጠፋቸው። አማሌቃውያን ማን ናቸው ብለናል? የእስራኤል ዘመዶች አይደሉም እንዴ? ዮናታን amma namni tokko qofti taraa viidiyoo baa taraa yeroo tokko hin bahin rakkoon qabu. እና ዮናታን maal jedheeni daawitiin mana koo yeroo waaqayyoon diina kee dabarsee sii kenne diina kee dabarsee yoo sii kenne jedheen jalaa warra jiran galchaa ofirraa sin buusaa jira waan ta'eef. galchi eenyu faanu galchi warra jala jiran galchuun dandeechaa miti አንድ ቦታ ለመምጣት ነው እንዴ? ወደ አንድ ቦታ ለመምጣት ነው ያልገባል። እና maal jedhee isinitti fakkaate? waaqayyo waan gaarii yoo sii godhe jedhe እግዚአብሔር ቸርነትን አድርጎልህ ጠላቶችህን ሁሉ እያንዳንዱ ከምድር ባጠፋቸው ጊዜ ይላል waaqayyoon gaarummaa sii godhe diinota kee hunduma isaaniitiyyuu lafarraa yeroo balleesse adaraa mana koo iffageessinii gaarummaan kee bara baraaf narraa iffagaatinii gaarummaa kee mana kootirraa iffageessinii jedheen lakkoofsa 15 irratti ደግሞ እግዚአብሔር የዳዊትን ጠላቶች አለ። አያችሁ እግዚአብሔር የዳዊትን ጠላቶች ሁንዱመ ኢሳኒትዩ ምክንያቱም ሳኦል የሱ ጠላት እንደሆነ ያውቃል። አባን ኢሳ አከ ዲነ ዳዊት ተኤ እንቤከ ዲነ ዳዊት ተኤ ጀቹን አባን ዮናታን ዲነ ዳዊት ተኤ ጀቹን duratti wantin kaasee ture wantin itti illeenii irra deddeebisee ture gaafachaa ture amaaleqaawyaanonni maal turanii maal waliin jenne kaleessaa agartanii waaqayyoon eekkamsaan garee ni balleessa garee tokko ni balleessa
maatii tokko ni balleessa. Fakkeenyaaf Anaaniyaa fi Saphiiraa isaan san yeroo qabeenya isaanii gurguranii waaqayyoon dhoskan hafuura qulqulluun dhoskan qulqulluun Phexros የባልሽን ሬሳ የወሰዱ አንቺንም ሬሳ መጥተው ይወስዳሉ ጎትተው ያወጣሉ jedheen. Kanaaf akkas jechuun kan danda'eef Yoonaataan sababaan inni akkasitti dubbachuu danda'eef maalirraa kan ka'eeti boru waaqayyoon nama waaqayyoo kana Saa'ol abbaan isaa ajjeesuudhaaf si'annaarra si'achaa jira ajjeesuudhaaf adamsaa jira waan ta'eef waaqayyoon dheekkamsaan yeroo Saa'ol balleessu maatii isaa guutuu balleessuu danda'a. Yookaan immoo nama yookaan mootii irra aansee to'ii mootiin akka maatii Saa'ol balleessu waaqayyoon taasisuu danda'a. Yeroo san ija gaarummaadhaan na ilaalii jedheen. ለዚህ ነው ይሄንን አያችሁ በጣም የሚያሳዝን ቃል ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እግዚአብሔርን የሚያምን ሰው ነምኒ ዋቀዮን አመኑ ፊ ነምኒ ዋቀዮት ያመኑ ሀገነ ድረሲ ነመጭማተው ኢሳ አገርሲሰ ማሊፍ እንዴ አባቴ የተቀባ ነው አባንኮ ዲመማን ገረ ሞቱማት ይዱፌ ዲበሜ ገረ ሞቱማት ይዱፌ አባንኮ ሞቱማ ዮተይ አን ኢልማ ኢሳ ኢልማ ሀንገፋ ዋነን ተኤፍ በከ ኢሳነቱ ቡኡ ደንዳ ዳዊቲፍ ደበርፈሜ ቶይ ሞቱሙማን ኩኒ ቴሶን ሞቱሙማን ኩን ሂንኬነሙ ሂንጀነ ዮናታን ዋቀዮቲ ዋን ባዬ አመኑፍ አባንኮ ዋን ጋሪ ሆጀቻ ሂንጂሩ ነመ ዋቀዮን ኢሳ ወሊን ተይ ማሊፍ ዋቀዮን ኢሳ ወሊን ተኡ ማሌ ጎልያድን አጄሱ ሂንደንደ ዋን ተኤፍ ከነራ ከኤቲ ቦሩ ዋዱፉን ኢሳ ከረ ዳዊት አገርተኒ ነምኒ እጅ ሳ ዮበነመ አከናት ይላል እንደዚህ ነገሮችን አርቆ ከአባቱ ይልቅ የዮናታን እጅ የተከፈተ ነበረ። አባ ጫላ እጅ ዮናታን ከንበነመ ቱሬ ዋ ኢላሉዳፍ ዋ ሁበቹዳፍ በጣም ወደደው። ገና ጎልያድን እንደገደለው እኮ ነው በጣም የወደደው። ነፍሱ ከዳዊት ጋር ተጣበቀች ይላል። ልቡን ኢሳ ዳዊት ወሊ ባየ ወልት ይመጠናኒ ባየ ጃላት waan hundaa isaatiillee kenneef Daawitiin jechuudha. Akka lubbuu isaatti jaalatee jedha. Gin abbaatu baadde qaala. Dubartoonni akkamitti isaa akkas sabnoo jedhan jedheeti waan akkasiitti jiran. Kanaaf mana kee keessa mana koo hin fageessinii charnat attaaxfaa hin balleessinii jedheeni jedha. Kudha jaarratti Yoonaataan እግዚአብሔር ከዳዊት ጠላቶች እጅ ይፈልገው ብሎ ዳዊትም ከዳዊትም ቤት ጋር ቃል ኪዳን አደረገ ዮናታን ጋ ካኩ ዋዳ ወሊሴነን ኤኙ ፊ ኤኙ ዮናታን ኢትዱፍና ፉልድረት ሰበቦታ አዳ አዳቲን ዲናን ሀተኡ ማሊን ሀተኡ ማቲን ሳኦል የሮዱመን ዳዊት ፉልድረት ኢትዱፍና ቀልቤፈዳቲ ቀበዳቲ የቹዳ ጆን ኢልማ ኢሳ ኢልማ ዮናታን ከና maaddi inni nyaaturraa maaddi Daawit nyaaturraa mana bakka inni nyaaturraa namoonni baay'ee gara mootitti hiiqan bakkee nyaatanirraa akka nyaatan taasisee jira Daawit. Waadaa kana eegee jechuudha. Kanaaf waadaa eeguu qabdan maatii waaqayyo. Waadaa eeguu qabdan. Waadaan kaleessa kaasnee jirra. Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisa gaaraa የተራራው ስብከት ስለ ብፁዓን ዋኤ ቁልቁሎታ የሮ በርሲሱ ዋኤ ነሞታ ጋሪ የሮ በርሲሱ በርሲሱን ሱን በርሲሰ ጋራ ጀደም ኢሰረት ዚን ጀተኒ ቶይ ሂንከ ከቲናይ ማሊፍ ጀደሜ አሲቲ ገሩ ዳዊት ፊ ዮናታን ወልቲ ከከቻ ጅረን ደደቢያኒ ጀኔ ቶይ ካስኔ ጅራ ኢሰራ ካዚ ዮ ኢላሉ ከኩን አሲ ኩኒ ዋዳ ወሊ ገሉዳ ዋዳ ጭምሱዳ አከነምት ጫሊፈሜ ቶይ ዋን ዱበተሜ ምዲ ይቹ ስለዚህ ካኩ ዋዳ ወሊ ገለኒ ኤኙ ፊ ኤኙ ዮናታኒ ፊ ዳዊት ላላ ለኮሰ ቁጥር በረት ማል ጀደ ከነና መድበዲገን ዮናታን ዳዊትን እንደ ነፍሱ ይወድ ነበርና እንደገና ማለለት ይላል። ከልቡ ኢሳት ትጃለታ ነማ አከልቡ ከዘቤት ትጃለተን ትወዳላችሁ ይወደዳል
odoo aybala'unnaa waa osoo uumamee lubbuu keessanii fi nama sana wal bira qabamee osoo hubannoo jedhame ግን እዚህ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ዮናታን ዳዊትን እንደ ነፍሱ ይወድ ነበረ ይላል። አያችሁ፣ እንደ ነፍሱ ይወድ ነበረ። ለምን? እግዚአብሔር ከዳዊት ጋር ነበረ። እግዚአብሔር የነመ ኩደምቱ ጅራ ስረ ኦልገልቻ አንዴ 10 አንዴ ምናምን ይሆናል ጀለ ከን ጅረን iddoon duwwaan tokko hin jira faanu kanallee wannoo jechaa ta'u jechuudha. Kanaaf baay'ee jaalata ture jedha Yoonaataan eenyuun Daawitiin jechuudha. እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበር እግዚአብሔር እኮ ከእናንተ ጋር ከሆነ ከኛ ጋር ከሆነ አማሌቃውያን እንዲወዱን የዛሬዎቹ አማሌቃውያኑን ይሐራ አከኑ ጃለተን አማሌቃውያኑን የኙሳኒ ሜኙት ዴቢስ አማሌቃውያኑን የኙሳን አማሌቃውያኑን የኙ ጀነ ማን ነበር ያለው? diinota Israa'elii ፊራ እስራኤላውያኖታት ጀኒ ከሌስ አይደለ? fira የኤሳው Israa'el የልጅ ልጅ አማሌቅ ይባላል። ኢልሚ ኤሳው ijoollee ኤሳው ሞ Esaawu ilma Yaaqoob ilma Isaaq sagalee kana hir'isatti fakkaatee mee dubbadhaa? akkuma isin jettan barsiisaa fira Isaaq turanii dhagaama jettan sirriitti dhagaama amma kiloo. fira Isaaq wayin immoo ilma Isaaq obboleessa Yaaqoob Esaawu. ጎበዞች የኤሳው የልጅ ልጅ ኢልማ ኤሳው አማሌቅ ጀረመ። ከአማሌቅ ተነስቶ አማሌቃውያን ዳቼ ከሞአብ ተነስቶ ሞአባውያን ከአሞን ተነስቶ አሞናውያን አሞንራ ከአኒ ጆሌ ሎጥ ከንጀነ ሰንጀቹዳ ኩንንዱምቱ ባይዘዌ ፍሮቱማ ኢሳኒቲቱ ዴቢኤቶ ዲና ወኖ ተኢ ፍልስጤሞታኒ አላት ፍልስጤሞን ባየ ወኖ ጀደን ፈጋተን አሞናውያኖታ ኩወንሌ ከናናውያኖታ ከንጀደመን ፌርዛውያኖታ አሞራውያኖታ ከንጀደመኒ ዋመመን ኢዮሳብያውያኖች የሚባሉ መቃን ኢሳኒ ዴዴረዳ ጥቆ ነመረክስ የሮ ዋመሙና ኢሳን ኩንንቱዩ ዲና ወኖ ታንና waaqayyoon jimlaadhaanis maatiidhaanis gareedhaanis akkaataa saniitiin hin lolaan jechuudha. Kanaaf Daawit baay'ee Yoonaataan jaalatame. እና namni haga fi yoo sin cuqqune waaqayyoo si waliin jiraannan manuma san keessaa nama tokko isinii taasisa. Yeroo baay'ee hin mul'ata wanti akkana jechuudha. Maatiin isaa na jibbanii inni garuu akkana ture ይባላል። እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል። ዮናታንም አለው እንግዲህ አማ ማልቱ ከኤ አባን ከ ዋን ሀማ አከነረት ራወቱ ኤኙቱ ነቲ ሂመ ጀዴኒ ዳዊት ይፈስኒ ተኤ ጅራ ግልጽ ሆኖላችኋል። ወንቲ አማ ተአ ጅሩ ማይኒ መባቻ jechuun jiini yeroo seenu guyyaa jalqabaat irratti yeroo hundaayyuu mootiin gibira ወይንም ግብዣ ያደርጋል። nyaata diggisii waan akkasii jechuudha. Yeroo sanitti namoonni baay'ee bebbeekamoo ta'e kaleessa waa'ee mana mootummaa kaasanii jira. Waa'ee san irratti bakkee sanitti abbaan kee teessoo kiyya ilaalee too'i natti dheekkamuu danda'a. Maaliif teessoon Ileeniidhaaf walatta Mikaa'eliif faanuudhaaf hin taa'aaf jechuudha. Mana kana keessa fakkeenyaaf garee kana keessa keessummaa garee kanaa dura taa'a garee kanaa obboleewwan garee kanaa dursa kennameefit asirra kuranii jiranii mitire teessoo akka teessootti fudhadhaa. Teessoon kun bakka qullaa yoo ta'e teessoon kun kan Daawit ture eessa dhaqe Daawit jedha. Kanaaf ati kara maatii isaa kara Beetaliheem deemee jira. Wareega maatiitu kenna waan ta'eef waggaa keessatti maatiin wareega kennuudhaaf jira waan ta'eefi maatii sanitti makamuudhaaf deemee jedhiini Yoonaataanii jedhee to'i Daawititti himaa ture jechuudha. Kanaaf akkuma jedhetti wannoo jedhee itti dhufna ergasii waan ta'e jechuudha. Innaa isarra jira. Saniin booda
maal godhe eeboo darbatee miliqee maal jedhee isa arrabsee waan akkasii maaliidhaaf abbaan kee akkanatti na si'a maaluman balleessaan koo maa inni jedheeni saniin booda abbaan koo haa'ii homaa sin godhu sin ajjeesu yoo si ajjeesuu barbaade odoo natti himin waan akkanaa hin raawwatu kaleessa waan akkasii baran iccitii eenyutti himtanii mana kan jenne isarraa kaaneeti. Kanaaf waan akkasiitti irra jirra jechuudha amma. Yoonaataan amma taphni eenyu fi eenyu gidduutti jira. Yoonaataanii fi Daawittu mana san keessatti waliin haasa'aa jira. Kun Daawititti hiikaa hin jiran. Abbaa silaa ajjeesuudhaaf barbaadaa jira. Kanaaf waadaa walii galanii jiran. የዳዊትና የሳኦል ገመድ ኦልሞስት እየተበጠሰ ነው jechuun jaalalli isaanii wannoon isaanii gargar baay'ee walitti wannoo jechaa jiru jechuudha. Baay'ee walitti deema walitti qabamaa jiru. Natti qabamte jettanii miti isin asirratti natti qabaminaa natti qabamee natti እንደዛ ይባላል. itti walitti qabamaa jiran jechuudha baay'ee. Qiimiin isaanii inni sun baay'ee jabaachaa dhufee jira. Naa argannaan ajjeesuudhaaf jechuudha. Inumaayyuu yeroo itti dhufnu immoo akkamitti akka si'aa jiru ilaallaa. Yoonaataan maaለው ነገ መባቻ ነው አየር 18 ረት ዋና ነመርበል መቀመጫህም ባዶ ሆኖ ይገኛልና ትታሰባለህ እያደምታ ቴሶንኬ በከድዋታ 3 ቀንም ያህል ቆይ ከዚህ በኋላ ዱበተን ዲቢነት ይፈቃት እሺ አባንክ ኤኝቱ ነቲማ ከንጀሩ ሰንራ ያጅር ኤኝቱ ነቲማ 3 ቀንም ያህል ቆይ ከዛ በኋላ ፈጥነህ ውረድ ነገሩ በተደረገ ቀን ወደ ተሸሸገበት ስፍራ ሂድ በኤዜል ድንጋይም አጠገብ ቆይ ጉያ ሰዲ ነው ዮናታንም አለው ዮናታንን ለጀዴን ጀዳ አከሉ ቡሳይት ጃለታ ከንጀዱ ላለ ጅራ ቦሩ መባቻዳ መባቻ ጀቹን ሴንሳ ጂአ ጉያ ጀልቀባቲ መባቻ ጀቹን መባቻ ማለት የመጀመሪያው ማለት መቀመጫ ባዶ ሆኖ ይገኛልና ትታሰባለህ እያደምተ ቴሶንኬ በከድዋታ 3 ቀንም ያህል ቆይ ጉያ ሰዲ ቱሪ ጀዴ ጉያ ሰዲ ከሰት ዳወታ ድግሲን ሳኦል ጃለቶተ ሳቲፊ ናሞተ በቢከሞዳፍ ታሲኩን ጀቹ ከዚያ በኋላ ፈጥነህም ውረድ ነገሩን በተደረገበት ቀን ወደ ተሸሸገበት ስፍራ ሂድ በኤዜል ድንጋይ ማጠገብ ቆይ ደካ ናኖ ኤዜል ኤዶ ለማካ አችሌ ቱሪ ጀዴን ዮናታንቱ ጀዳ ጀቻኒ ጅራ ሰዲን ቦዳ ምልክታ ሲከና ጀዴን ያገርተኒ ምልክታ ሲከና ለቆፍሳ ዲግደመራት እኔም በአላማ ላይ እወረውራለሁ ብዬ 3 ፈላጻዎችን ወደ አጠገቡ እወረውራለሁ። ጥያ ጀቹን ቀስቲ ኢቲነማ ወራረን የሮ ዱሪ ከልቲኒ ወልወራን ጀቹ ነው ጥያቹን እሺ ሰነን ደርበዳ ጀዴኒ ጀዳ እነሆም ሂድ ፈላጻዎቹን ፈልግ ብዬ ብላቴና እልካለሁ ዳኢመን ይርጋ ነን ደርበዳ ጀቹን አከራቲ ሀርክሰኒቲ ሰን ተገርሲጀና ቢለ ጥያ እምቤ ታውቃላችሁ አይደል እምቤ እንደዚህ ተለካቲ ጎተተ ቤት ይገድፈው መሰለኝ isa saniin booda mallattoo kenneefama xiyya san waliin wal qabatee jechuudha. Daa'ima wayii fuudheen deema xiyya nan darbadha. Xiyya san bakkee darbate san naannoo san dhukatee jira Daawit. Bakkee san dhukadhu jedheen bakka dhakaa hin waamma Eezeel naannoo dhakaa Eezeel bakkee jira san naannoo sanitti dhukadhu jedheen itti hime. Yoonaataantu amma koodii walii galaa jiranii beektanii. Maaliif koodii walii galuu barbaachise? Namuu akka hin dhageenyeef iccitii kana Yoonaataanii fi Daawit qofti akka beekan. jechuun maal jedhee gaafatee jira Daawit. Yeet laa masalaachuu lakkoofsa meeqa irratti isinitti fakkaate kan gaafate. Okay. lammaffaa irratti Ila lakkoofsa 10 irratti akkana jedhe Daawit. Daawitim ilaan. Daawit illee Yoonaataaniin jedha. Abbaan kee waa'ee koo hamaa yaaduu isaa waan hamaa sitti himuu isaa yoo waan hamaa sitti hime eenyus natti himaa jedheenii jedha. Daawitim
ዮናታንን አባትህ ስለ እኔ ክፉ የነገረህ እንደሆነ ማን ይነግረኛል አለው። Anumatu sitti himaa jedheen akkamitti sitti hima mallattoo amma waliin dubbachaa jiran kanaan sitti hima jedheen. Ifa isinii ta'a jedhee tanan yaada. Xuruun tan hin yaadne ስለሆነ ማለት ነው deddeebine. ከዛ በኋላ ምን አለው? akkamitti sitti hima jedheeni waan amma dubbachaa jirru kana jechuudha. Lakkoofsa 21 irratti innoom ilaal ሂድ deem ፈላስፋዎቹን ፈልግ ብዬ ብላቴናውን እልከዋለሁ. Dura xiyya nan darbadhaa. Xiyya san dhaqiiti barbaadi jedheetoo daa'ima nan ergaa jedheeni jedha. Daa'ima nan ergaa jedheeniidha. Bilaatteenaawuንም daa'imichaanis kinoo jedhee ፈላስፋው ከአንተ ወደዚያ ነው ሲን achitti bu'ee yoon jedheeni jechuudha. ይዘኸው ወደ እኔ ና ያልሁት እንደሆነ ሲን achitti bu'ee yookiin immoo siin gamatti bu'ee akka jechuuti. Yoonan kanan jedhuun ta'ee jedha እንደሆነ ሕያው እግዚአብሔርን ለአንተ ደህንነት ነውና ምንም የለብህም። dhugaa sitti himaa kana sin dhosku yeroo tokko maal godhama sitti fakkaata. Koodii faalleessanii nama ajjeesu waraana keessatti jechuudha. Waan akkanaa jedhamee too yaaddame. Kanaaf ani waan ta'e hundumaayyuu odoo sin dhoskin dhugummaadhaan sitti himaa ሕያው እግዚአብሔርን እያለ እየማለለት ነው. Mucaadha achitti yoo ta'e nageenyatu jira. Kanaaf abbaan koo waa'ee kee lola hin qabu yookaan immoo aarii hin qabu, waa'ee kee gadda hin qabu. Gadda hin qabu. Koodii walitti himaa jiran laala. Kanaaf si bira hamtuu sirratti si hamtuu sin qaqqabu jechuudha akkas yoo ta'e. Xiyya darbadhee daa'imaan dhaqiitti xiyya san barbaadi jedheeni daa'imichaan xiyya san yeroo barbaadu dhaqu siin achitti siin gamatti bu'e yookiin immoo siin achitti kaanta ወዲያ የሆነን jedheen ምንም አይነት ነገር የለም ሰላም ነው ማለት ነው. akkaataa kanaatiin sitti himaa jechuudha. Gaafii Daawit armaan olitti lakkoofsa 10 irratti gaafate san isa sana yeroo deebisuuf jechuudha. ከዛ በኋላስ እሺ lakkoofsa 22 irratti immoo maal jedhe? ብላቴናውን ግን jedhee nama immoo faallaa saniitiin ብላቴናውን ግን እነሆ ፈላጻው ከአንተ ወዲያ ነው ያሉት እንደሆነ እግዚአብሔር አሰናብተዋልና መንገድህን ሂድ። ፈላጻው ከአንተ ወደዚህ ከንጀልቀባይ ከአንተ ወደዚህ ነው ሶሪ ከአንተ ወዲያ ሲንገመት ጀቻኒ ቱሬሚ ከነማ ከነ ሲንገመት ከንጀ lakkoofsa 22 irratti jechuudha. Dhagee siin siingamattii fi siin asitti akkaataa kanaan walitti himanii jechuudha. Akkasitti qabadhaa salphumatti. Xiyya ni darbatee barsiisa fuuldura keetiif duuba keetitti jechuudha. Akkasitti qabadhaa yookiin duuba keetittii fi fuuldura keetitti indamaalatu ማለት ነው. Kuni garuu siin achittii fi siin asitti indamaalatu. Akkasitti illee qabadhaa. Asirratti kan taa'e akkasitti siin achitti siin asitti. Fakkeenyaaf kan jalqabaat irratti maal jedhe? Falaaxaው ከአንተ ወደዚህ ነው siin asitti yoonan jedheeni nageenyatu jira jechuudha jedheen. Siin achitti yoonan jedheen garuu hamaadha. Abbaan koo waa'ee kee hamaa yaada. Bakka si ajjeesuu barbaada jechuudha gara biraati. ብላቴናው ግን እነሆ ፈላጻው ከአንተ ወዲያ ነው ያልሁት እንደሆነ እግዚአብሔር አሰናብተዋልና መንገድህን ሂድ። አንተና እኔም ስለተነጋገርነው እነሆ እግዚአብሔር ለዘላለም በመካከላችን ምስክር ነው አለ። ዋን ከነ እንደገኑቲ ኑገዱቲ ዋቀዮ ደረጋኒ ከናፉ አካታ ከናቲነን ሲቲ ሂማ ጀዴኒ ጀዳን ያደሪሜን ሳማይን ያማ ሲነሲቲ ፊ ሲነቺቲ ዋን አከሲ ወነው የቾ ሶንተ አካታ ኢቲን ኮዲ ሳኦል አባን ዮናታን ዳዊት ረት ኤከምሰ ቀቡ ፊ ሂንቀምነ ኢሳን akkaataa itti adda baasee Yoonaataan Daawititti himuudha koodii kun kan irratti salphumatti kan irratti waliin dubbatan jechuudha. Kazaa በኋላስ isa santu amma kaa እንግዲህ kuni jalqaba walitti himanii karaa wannootitti seennamuudhaaf deema. Karaa gochaatitti seennamuudhaaf deema. Wanta waliin jala sun raawwatamuudhaaf deema. Lakkoofsa 24 irratti Daawitin በሜዳው ተሸሸገ bakkee jedhame sanitti jechuudha.
ኤዜል ናኖ ዳካ ኤዜል ዳካወን ኤዜል ጅዴቶ ከንቲ ሂሚሰኒት መባቻም በሆነ ጊዜ ንጉሱ ግብር ለመብላት ተቀመጠ ይላል። የሮ ጂኒ ሃሮፍቲ ጉያ ሴኔ ጉያ ጀልቀባት ራይቹ ግብር ለመብላት ተቀመጠ። ምንድነው ግብር? ማይን ግብር ኛቹ ዳፍታ እየቹ ማይቹ ግብር መብላት ምንድነው? ግብር መብላት ማለት ኛተ ኛቹ ጀቹ ደማቲ ዋቀዩ በቀላሉ ምን ማለት ነው? ምግብ መብላት ሶሪ ግብር መብላት ማለት ከለቲዳን ኛተ ኛቹ ዮኪን ዋን አከሲ ጀቹዳን ኦሶ ያው ደገ ኛተ ኛቹ ገሩ አካታን እቲ ኛተሙ ስርት ዋናው ጀቹ ቀበው ይፈታው ቀባ ማል ጀቹዳ ከፍተኛ ስልጣን ካለው ሰው ጋር በጋራ መመገብ ወይንም መደበኛ የሆነው የንጉሳዊ ግብዣ ማለት ነው። አፌራ ሞቲቲ ግብረ ኛተ የሮ ጀደሙ ኛታ ዱጋቲዳ ገመቹዳ ገሩ የሮ ወልፈካታ አከሲን ጎዱ ወር ዱሪ ጀቹ የሮ ሰን ነሞታ ኦላኑ ታን ዋኑ ድረት ዱበን ሰንጀቹ ይሰሰዲዳ ግብር በላ ግብረ የቹን ግብረ ጀደማምቲ አፋን ኦሮሞፋቲኒስ ግብር ይባላል። ግብርን ከፈልተኒ ትከፍላላችሁ? ግብረ ማለት ጅራተኒ በርሲሰ በረ ከነ ኬሳ ወር ግብረ ለፋ ማቲ መሬት አላችሁ ማለት ወር ኬንን ከፈሉ አኒ በረና ከፈል በርሲሰ የሮ ጀልቀባት ጎበዝ 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 ከናፍ ጣፊ ስርት ቆተተች የሮ ጀልቀባት ብቻ አነ ኦጋሻ ቦተ ፈን ከፈሉ ጀልቀበ ኢሰ በርሲ በጣም ጎበዝ አፋን ፈትኮ ገርገር ያው እና ግብረ የቹን ያው ገሊ ባይዘው ግብር ይገብራሉ ጀዳ ኪታባ ሴ ኤኙ ኪታባ ሞቱታ ተኮፋ ለመፈረት በከባይ የተጨቀፈ ጅራ ሞቲን የበሉ ግብረ ገበርሲሴና ገበር የዴኒ ገበሩ ችላ ጀዴ ሰዲን ቦዳ ሎለት ወልት ይወናል ባይና ወልቦርጃኒ ለማፋለ ጀልበሱ waljalatti mootii of jalatti bulchanii biyya of jalatti qabatanii galii sassaabu jechuudha. Galiin kun amma fakkeenyaaf akka biyyaatti galii sirriitti sassaabu. Miti mootummaa sirriitti sassaabu. Waan gurguramu nigdii irraa, daldala irraa, lafarraa waan hundarraa iyyuu jechuudha. Suni walitti dabalameet bishaan, ibsaa, qoricha waan akkasiitiif mootummaan deebisee ta'e hawaasumaaf daandii kan hin qabne yaa'u akkaataan raawwiin isaa burraa burree haa ta'u malee waan akkasiitiif oola jechuudha. Yeroo mootota duraanitis waan akkasii ni godhu. Baay'inaan garuu isaan akkasitti barnoota nyaachuu jechuudha. ከናፍ ግብረ jechuun ግብር በላ ግብር አዘጋጀ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምንድነው ማይኒ tokkoፋ ግብረ ገበርሲሰ yoo jedhu kaffaltii galii waan akkasii biyyi tokko biyya tokko mootummaan guddaan tokko mootii xiqqaa naannawa isaa jiru mootiin babal'achuu barbaadan yeroo sanitti mootiin olaanaa addunyaa irratti dhagaamtii qaban tan akka mootii Baabiloon mootii Asoor kana kana faan mootota gurguddaa amma addunyaa irratti mootiin guddaan eenyu maanna siyaasa nu barsiisaa akka jenneedha. Yaa akkuma keessa beekumsa waan ta'eef ችግር የለውም ብዬ ነው። ማነውስ mootummaa Ameerikaa Yoolaan Tiraampiin isa tokko eenyu lafaan maqaan isaa? ጎበዝ USA Maqaan isaa qayyarame yaaramu. ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ USA ራሽያ ነው USA ayyaana eebbifame biyyoonni kun maalidhaan amma wanni jedhasanitti fakkaata qabeenya isaaniiti biyyi isin keessa jirtu no Isa mootummaa isaa Roozii Marimee. Isaan garaa isaanii fayyadamu. ሀብታም ናት። ኧረ ዝም ብላ ሀብታም ግን
wanni tokko bira ga'uu hin danda'u. ተጽዕኖ Isaan tokko ዓለም ላይ danda'u. ተጽዕኖነታ ያንን ያክል አይደለም። ተጽዕኖ jechuun dhiibbaa geessisu. Tጽዕኖon qaban namatti hin dhiyaatan gaa walitti tuqan barsiisa kanaaf. Amma USA noo fuutanii bakki ishiin hin seenne hin jiru. Gaanfa Afrikaa fudhadhaa. Yuukireenii fi Raashiyaa fudhadhaa. Israa'elii fi Filisteemota fudhadhaa. Ejjuu ይገባል። Maayinni kun ልዕለ ሀያልነት ልዕለ ሀያል ማለት addunyaa irratti olaantummaa diinagdeedhaan olaantummaa qabdi. Humnaanis olaantummaa qabdi. Gama kamiitiin iyyuu teekinooloojiidhaan olaantummaa qabdi. Itti aanee Chaayinaa hin jira. Raashiyaan isaan kunniin biyyoota. Kanaaf yeroo sanitti illee biyyoota akkanaa kanatu jira isiniin jechuu barbaadeen. Ifa sanii ta'a miti. Mootii Baabiloon, mootii Asoor yeroo jennu akkanatti even mootiin Fara'oon faamti naannoo sanitti olaantummaa kan qabanidha. mootii ፋርስ እየተባለ የሚጠራ በመጽሐፍ ቅዱስ ማለት በጣም ትላልቅ መንግስታት ናቸው። ሞቲ ሁምነ ቀበኒዳ እና ሞቶታ xixiqqoo naannoo isaanii jiran hin qabatanii ta'ee of jalatti galchu. Tokkoffaa babal'ina dachee babal'ifatu. Lammaffaa gibira ammasitti ilaalaa jirru kana waan akkasitti galii galfatu jechuudha. Biyyoota sanirraa yaadattanii yoo ta'e mootii Solomoon hin baranne itti dhufna sirriitti mootii Solomoon birrii fi warqeen lakkaawwamu አይቆጠርም ወርቅና ብር ማለት hin dhufaaf በግብር ብቻ አይደለም ባይዘው waaqayyoon illee waliin ture waan ta'eef kennaadhaan በስጦታ የሚሰጠው ብቻ አይቆጠርም ነበር ከግብር ውጪ ማለት ነው። ከናፍ ቶኮ ካናዳ ግብር ሲባል አንደኛው ይሄ ነው። ገማ ቢራቲን ሞ akkuma isin jedhetti affeerri kitaaba qulqulluu keessatti bakkee adda addaatti affeerri namoonni taayitaa guddaa qaban kan affeerraman innis ግብር ጣለ ይባላል። ንጉስ ግብር ጣለ ንጉስ ግብር አዘጋጀ ሲባል ግብዣ አዘጋጀ ከሰዎች ጋር ቁጭ ብሎ እየተደሰቱ ወንቶን ነችረት ዲያታን ዱጋቲ ነችረት ዲያታን ማልማ በጣም ያማረ የወይን ጠጅ ዋና ከሴ ዲያታ ከናፍ ሰሰምታ አይቹዳ እሺ ከናፍ እኒ ኩን ጂኒ ሴኔ ይሄ የሚካሄደው አዲስ ወር የወር መጀመሪያው በሚከበርበት ጊዜ ነው ይላል። የአዲስ ወር በዓል በእስራኤል ውስጥ ከሰንበት ቀጥሎ ሁለተኛው አስፈላጊ በዓል ተደርጎ ይቆጠር ነበር ይላል። እስራኤላውያኖት ብረት አያና ሰንበተ ባዬ ከበጁሳን ባዬ በከ ጉዳ ከኑፍ ይሰቲ አንሴሞ ሴንሲ ጂአ ኢሳን ብረት ባዬ ጉዱማዳን ከበጀማ የሮ ከነቲዳ በዚህን ጊዜ ንጉስ ሳኦል ከቤተሰቡ ከዋና ባለስልጣናቶቹና ቅርብ የጦር አዛዦች ማቲ ኢሳ ይሄኛ ከነሰት ዲያቱ አከሱማስ ወገንቶታ ወራና ኤዶ አዳ ኤዶ ከበጃቱ ከነማፍ ልዩ የክብር ስፍራዎች ወንበሮች ተሰይመው ጀቹ ቴሶን ቆጳይ በኪሰኒት ወኖ ጀደ ጀቹዳ ካና አደረገ አስራት ለከን ወኖ ጀደና በጥንታዊ መካከለኛ ምስራቅ ከንጉሱ ጋራ መብላት ክብርና እውቅና እና የታማኝነት መገለጫ ነው ይላል። ከነጎቹን ሞ ዱር ባገዱ ገሌሳ ከሰቲ ሞቲ ብረት ወንታ ከናት ረት hirmaachuun tokkoffaa olaantummaa bakka beekamtii nama argatetu mootii biratti wannoo jedha. Kabaja beekamtii argachuu akkasumas amanamoodha jechuudha. Namni kanarratti hirmaate dakkamaachuu inqilfaachuu mattu'al almatta allakamaachuu maashi. Kanaaf Daawitillee yeroo mootiin Saa'ol waan akkanaa qopheessu iddoo qaba jechuudha. Iddoo kabajaa teessoon kabajaa hin taa'afi dura yaa'u karaa affeerri sanitti deemuudhaan duratti wanti hunduuyyuu seera wannoo godhatee to'ii just akkuma har'a irratti wannoo jedhamu akkaataa saniitti fudhadhaati qophiin taasifama jechuudha. Qophii sanirratti
iddoon kabajaa isaaniif wannoo jedha. Kanaaf ዮናታን ለዳዊት ሰበብ ሲሰጥ ቤተልሔም የዓመት መስዋዕት ይላል። ይህንን ያደረገው ዳዊት ንጉሥ ሳኦልን መደበኛውን ግዴታ እንዲያቀልለት ለማድረግ ነው ይላል። ዳዊት ባይገኝም ሳኦል በመጀመሪያ ቀን ብዙም አልጠየቀም። ምናልባትም ንጽሕና waan akkasii jedhee ta'uu jechuudha. Egaa wanta kana akkaataa maaliidhaaf akka filatan jechuun Daawit fakkeenyaaf karaa Beetaliheem deeme jedhanii kan jedheef sababa maaliif akka ta'e itti hubannoo jedha jechuudha. 25 irratti mootinis akkuma yeroo duraa jedha. በግንቡ አጠገብ በዙፋኑ ላይ ተቀመጠ ይላል። qophiin taasifamee wanti nyaatamu kun qophaa'e iddoo isaati irratti naannoo gamoo yookaan immoo atirii irratti taa'ee jedha ተቀመጠ. Yoonaattaaንም qomoo nabbara dhaabbatee ture. Yaa kun akkuma keessummeessuu jechuudha. Akkuma keessummeessuu mana keessatti yeroo waa qophaa'u. Ijoolleen wajjin taa'anii keessattuu hangafoonni wanta akkasii abra ቁጭ ብለው ከእንግዳ ጋር ይበላሉ። walii gadi kaatuu miti keessummaa keessummeessuudha. Wucii nafs gibii nafs yeroo keessummaa namarratti wannoo jedhu. Keessattuu iyyuu akka biyya keenyaatti kabaja guddaa qabna keessummaa waan akkasiiti jechuudha. እንደዛ እንግዳን ማክበር akkamitti kabaju እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት akka barsiisa mana kiristaanaa keenyaatti dhugaa እኛ ምን እናደርግ መሰላችሁ? ቀደስኔ daaqonii 3 luboonni ni jiru, abboonni akkasumas tajaajiltoonni kun ni jiru. Daftaraa ምናምን ይባላል። Daftaraa jechuun akka tuffiitii mana kiristaanaatiin kan hin qaddasne kan naannoo hin jenne kan mugaadii falatan. Mugaadii jechuun mana Beetalihemitti mana qophii foonii fi dhiiga waaqayyooti irratti qoraan waan akkasii kan falatan ni jiru. Aqaabii jechuun kan ረቂቅ የምታዘጋጅ ሌሎች ዘበኛ እነዚህ ይቀመጣሉ። አንድ ላይ አይደለም። ያው አካታን ቴክም ሲዛ በጣም እኮ ነው ደስ የሚለው በእውነት ባየ ነው ገመችስ በጣም ደስ ይላል። እንካራ ነው እኛ አንቀመጥም ወጂን እንተኝ ልቦታ ወጂን እንተኝ ካኔ ቶኮ ፈርሶ ቡሳ ቶኮሞ ብዴ ማልማል ደቻሳ ወጢሌ ወራባ አይታችኋል። እና እንደዛ እነሱ እንደዚህ ክብ ሰርተው ከነቲ ክብ የሆነው ወደኔ ቶይ ታኡ አሚን ቦዳ ኤርገ ኢሳን ኛተን ቦዳ ወነው ተራ ዳን ጀቹ ሰሞነኛ ይባላል። ቶርቤ ከነ ዮ ዳቆኒን ተኮነው ጀ ቶርቤት ያለው ይሄ ምንድነው? ስርዓት ነው። አካታቲ ኬሱማ ኬሱሜስ እዚህን ላይ ማለት ተከታቲ ኬሱሜስ እንትን ለማለት አይደለም። የክርስቲያናዊ እንትን ይለያል። አዳ ማና ነማ ይወደ እንትን አማ ዘመናዊ እንትን አይነት ነገር አካታቲ ሰው ፈረታኔ አካብሬ እንደዛ ነው የሚደረገው። የድሮ ግን ከብራኒ ገሩ አንድ አካታቲ ጠብር ግፍ ይላሉ። እንደዚህ አደግድገው ነጠናው እንደዚህ አደግድገው በቃ ኛታ ዱጋ ከማሎ የበላቸው አይመስላቸው ወደኛ አተን ወደ ነውዩ ኮኒያማ ባዲያረት ስርት ይጅራሉ ጋር እና ዮናታን ቆሞ የዛ ምሳሌ ነው። ሰበሰኒ አካታ ሰኒቲኒ አበቲ አቤኔርም በሳኦል አጠገብ የተቀመጠ ሄዳ ኮኒ ሆገና ወራነቲ ፊራሳቲ አቤኔር ከንጀደም ኮኒ ይችላል። የዳዊት ስም ስፍራ ምን ነበረ ይላል? ባዶውን ነበረ ይላል። ምክንያቱም ቆሬ ወነው ኬሳ ቆሬ ዶቄ ኬሳ ኮቄ ኬሳ ጀደሙ ዶቄ ኬሳ ጀደሙ ይፈም ምንድነው ይባላል? ቆሬ ማለት ነው። ቆሬ ደዳ ኬሳ ጀደሙ ዶቄ ኬሳ ጀደሙ ምን ይባላል? ኮቄ ኬሳ ነው ይባላል። የሮ ሁንዳዩ ከነሙ ወራን ጠቅ ነው ወራን ዳዊት እንደዛ ነው የተቸገረው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይረከተ ከቲ ይሄ ክፉ መንፈስ ከሳኦል ጋር ያሰቃየዋል። ህንስያው አንተ ይፈጩ የዳዊትም ስፍራ በዛ ምክንያት ባዶ ነበር። ምክንያቱም ጦር ይወረውርበታል። ፉለ ጋሪዳን ሂላል namni mana isaa deemtanii fi mana isaa keessa jiraatanii yoo fuula gaariidhaan silaalu baate እንዴት ይከብዳል! akkamitti ulfaata!
በጣም ይከብዳል አይደለ? ሲንጭንቀ ባየ ሲንጭንቀ ትሳቀቃላችሁ። ስቅቅ ከነራ ማሉ ያ ዋቀዩ የት ኩባ አደባ ሰበባ ከናቲን ዳዊት እንቱሬ እዶን ሳገሩ በከ ዱዋ ቱሬ ጋፈ ሰን እንዱበኔ ሳኦል ማሊፍ keessummaan irra jira waan ta'eef haala kunis kabaja nu barsiisa bakka keessummaan jirutti olii gadi hambaa gwaaroo xilmaan isaati ምናምን እናየዋለን እስቲ። እሺ ከዛ አቺ ዮናታንም ቆሞ ነበረ ይላል ለኮሰ ዲግደሚ ጃራቲ ሳኦልም አንድ ነገር ሆኗል፣ ንጹህም አይደለም፣ በእውነት ንጹህም አይደለም ብሎ አስቧልና ይላል። ወኒ ተቋከ ራወተኒ ወኒ ተቋከ ታይ ኢሳፍ ገሌ ጅረ ሳኦሊፍ ያው ራኮ የኒ ኡሜ ዳባይዘይ እሱ የፈጸመው እንትን ነው። አስቧልና ያደ ጅረ ያደ ከነገሩ የከምሰ ወኪ ሎለ ዋና ከሲ ከነገሩ በዚያን ቀን ምንም አልተናገረም ይላል። ያሰነ ወንቲ ዱባይ ተኮለ እንጂሮ ያሰነ ከዛስ ከመባቻም በኋላ በማግስቱ በሁለተኛም ቀን የዳዊት ስፍራ ባዶውን ነበር። ወሊን ዱበተኒ ጅረን ካቁ ያሰዲ ዱከዱ የኔን ጅረ ዮናታን ምክንያቱም አባን ኢሳ ማለከ ዱበቱ ማለከ ጅሩ ሁባቹ ዳፊ እምቤክኔ ዋን ta'eef መለቶ ኮዲ ወሊቴችሰኒ ጅራ ባዶ ስፍራ ነበረ። ጉያ ለመፋስ ሳኦልም ልጁን ዮናታንን ሊጠይቀው ነው እንግዲህ ጭንቃ ወንተ ቀራስን ሙዳት ኦቦሌስ ከሰን ቁጡሱን ከሰን በሌሳ በሌሴ ማቲን ዮ ወሰ ዋሲን ጋፈተ ዮካን ሞ ጎምታኒን ቤክዳኒ ተመታችሁ አታቁ ሰባ በሌሳ ቁጡሱ ከሰን ኢቲ ወረ ቁጡሱ ቀብዳ ቦሌቲን ዲያ ስሪት የት ያባበች ረገ ይጅረቹ ani ngoamne obboleettiin tiyyaan gafni tiyya garuu sababaa xoosii kiyyaatiin jechuudha. Galabaa gubee galabaa tuulaa tokkicha gubee tuulaa nyaata beelladaa kan tuulame gubee galabaa tuulaa tokkicha jechuudha. Daa'imni tokko tokko baxaawitti abaaramaa jira akkanumatti jechuudha. Kan ofii isaatiin wal lole. እንደዛ አይነት ልጅ ነበርኩኝ በልጅነቴ። በጣም ገለባ ቦና ከኒ ሆሪዳፍ የሮ ኛን ጀቹን አርፋሳ ፊ ገነ ገዱ ባዬ ኛኒ ባዬ ረክሳዳ እንቤክቱ መርጊ ዋኖ ጀለሜን ዱማ ከኒ ሮቡ ሞጫሌን ገና መርጉ ባዬ ረከብ ገዱ ሰሊቲ ማቲን ያው ባዲያ ከን ጅራን ስሪት ኩኑሳኒ ገለባ ከነ ቀበሊት beelladaaf ittiin tursuusanii bakkee sadiin gahan. Ani ibidda kiisiidhaan obboleettiin biyyaan gabniti biddeen tolchite ibidda kiisii keessa godhee jalaa fuudhee kiisii keessa godhee fuudhee bahee biraa kiisii keessaa dubbi jedhe lafatti jechuudha. Suuta jedhee ishiin agarree biddeen wajjin fuudhee deemee galabaa keessa ምን አይነት ነው አሚ ማል ጀተን እንዳየ ማከነ ምን ትላላችሁ? እንደዚህ አይነት ልጅ ያጋጠመው እግዚአብሔር ቤተሰብ ባይ በጣም የሚገርም ነው። Barsiisa kiisi keessa godhadheettan isin waan hin gubanne. እዴ ዮስማ ወያ daa'ummaan ያው hanga yaadu yaadi daa'imni እና wanti fannoo jedhu hunda sirriitti fakkaattina fuudhee deemee achi keessa godhee yeroo achi deebi'u akkuma jiru cileetti deebi'ee jira galabichi. sababa balleessaa kiyyaatiin በጣም ነው የተመታችው። baay'eellee fannoo jenne achi badnee ollaatti baqannee maal deebisanii nu galchanii fannoo jenne. Ayyaachuu አንዳንድ ጊዜ angafni yookiin immoo namni Anatti deebitanii galtanii barsiisamaa baddiree. hundi sangaa kan ammoo harmee keenyatti akkasitti fannoo jedhe. Abboon immoo yoo dhufe immoo maal akka ta'u laala. Balaadha baay'ee. Achi fannoo jenne baay'ee isheen ammoo balleessine haasa'u እንግዲህ ምንም አላጠፋችም እኮ
በእኔ ጥፋት ማለት ነው። በእኔ ጥፋት እዚህ ጋር ስለ ዳዊት አሁን እንግዲህ ዮናታን የተቀበለው እንትን ማለት ነው። ሳኦልም አንድ ነገር ሆኗል፣ ንጹህ አይደለም፣ በእውነት ንጹህ አይደለም ይላል። ከመባቻውም በኋላ በማግስቱ በሁለተኛው ቀን ማን ነው የእሴይ ልጅ ትናንትና ወይም ዛሬ ግብር ሊበላ ያልመጣ ስለምንድን ነው ብሎ ጠየቀው። ማሊፍ ዱፉ ዲዴ ጀዴ ጋፈተ ኤኙ ሳኦል ዮናታንን ጋፈተ። ሳንም ወሊን መሪያተን ይረን ይርተን ሪስኪ ፍዳችሁ እንደዚህ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። አንገ ከናትቲ አያቸው ምን ያክል አንገም ተኮ ሚላላሚ ሰሙዳን ዲማቲ እንግዲህ ከፍቅር የተነሳ እኮ ነው። ፍቅራችሁ እስከዚህ ነው መሆን ያለበት። ጃላለ ዱጋ ነመ ዱጋ ጃላችሁ ዝም ብሎ የሚወደድ ሰው ሳይሆን መውደድ ያለባችሁ ሰው ነው። ነመ ያው ቀመሰኒን ቤከ ነው ማለት በተለይ ክርስቲያናዊ የቤተ ክርስቲያን ልጆች አብራችሁ ካልልኝ ያለትን አይምቲ ወሊን እንጅራትን አይምቲ አዋሱ ማለት ነው እንጂ አይምቲ ነዛት መክረመኛ ቤተ ክርስቲያን ግን ፍቅራችሁ እንደ ዮናታንና እንደ ዳዊት ፍቅር ማለት ነው። እንደ ነፍሱ ይወደው ነበረ ነው የሚለው አከልቡ ሳት ይቻላል። እንግዲህ በጣም ቅዱስ ላይ የተጠቀሰ የተጻፈ ነው። ለኮሰ ዲግደቢ ሰደ ዮናታንም ለሳኦል ዴቢሴፍ አማ ማል ጭንቃ ጭንቃ ሲንወኖ ጅርቶክ ማሊፍ የሮ ባይ ዋና ክራት ማ በሌሳን ሀዋን ተኩ በሌፈሜ በዴ በሌሰሰን ወይኔ ወይ ደጋ አከን ደገኘ አባን ኬኛ አከን ደገኘ ወኪና አከን ደገኘ ምናምን ይባላል። ያው አንገፉን እንጨነቀ መና ኬሰቲ ወር ፈጌሲተ ይወኖ ጅሩ የሮ ተኮ ሀርሜ ኮ ጀላ ያው ፈኬጅ ማማቲተን ወኖ ጀለ ካጋ ረደዴ ayyaanni dhufe beektanii ayyaanni dhufe ijoollee wal morkatti manatti obboleewwan koo jechuudha. Annaa biqila qopheessitee jirti harbeen kun achi ijoolleen obboleewwan koo naa gadi daaqonidha baay'een isaanii jechuudha. Seetti agarsiisee irratti fakkaata suura isaanii. Innaa oduma horii kana waan jedhanii seedaan hidhuu dhiisanii hirgum godhanii too nyaatan biqilicha jabbilee wayii jechuudha. Nyaatti jabbileen biqila. Amma laala ayyaana dhufaa jira. Biqilfamee too hibannoon jedhu bakka maleetti nyaattee cinqamnee duune bakka cinqamnee duune. Maaliif cinqamnee duune beektanii jechuun hirree ebdii yookiin waan akkasii miti. Siqiqii ishiin saqqaqamtuu fi gadda ishiin gadditutu gadda maatiin gadditu gaddutu yookiin immoo wanta raawwatamutu isin yaaddeessa. Akkamitti himna maal jennaan kan dhaga'uun ishii arguun ishiin oollee alaqqasachi. Maaliif maaluma sin godha kaa maal ምን ላድርጋችሁ ወደ ሆዴ ልመልሳችሁ እንደዚህ አይነት ነገር የሆነ በቃ መመለስ የሚያቅታችሁ ወንተ ዴቢሱ ደደብደን ጠቁ የሮ ሲንቁነሙ አሁን ዮናታን ማል ጀዳን እሺ ምን ይላል ማይኒ ማል ተኤቲ ኤዶን ዳዊት ዱዋ ከተኤ ምን ሆኖ ነው እንግዲህ ዮናታን ጀቹን ኢልማ ሀንገፋ ሳኦል ማቲ ወራዩ ከዛ ማል ጀዴን ዮናታንም ለሳኦል ይላል ዳዊት ወደ ቤተልሔም ይሄድ ዘንድ አጽንቶ ለመነኝ ከረ ቤተልሔም ዴሙዳፍ ባኤ ጀቤሴ ነቀቴ ዳዊት ጀዴን ዮናታን ቱ ጅራን ሳኦልን ባኤ በርባዳ ሳኦል jechuudha. Achirratti affeerra sadiitti dhiyaachuun caalaa akkamitti akka harka isaatitti galfatu yaalee ta'uu dadhabee jira. Harka isaatitti galfachuudhaaf ligallau ማለት ነው. እርሱም ይላል eenyu ሳኦል ዘመዶቼ eenyu ዳዊት akkaataan inni itti himu jechuudha ዮናታን kara ቤተልሔም nan deema jedhee ta'uu deemuudhaaf jabeessee na kadhannaan jedhe. Jabeessee na kadhate jedheen. Innis maatiin koo magaalaa Beetaliheem keessatti wareega aarsaa qabanii jedhe. Akaakuu aarsaa laallee jira kanaan dura.
አይደለ እንዴ? አይተናል አይደለ? akaakuu aarsaa hin baranne barattanii jirtan wal yaadachiisa. Qormaata keessa illee dhufee irratti fakkaate. የመስዋዕት አይነቶች እንግዲህ ኢሳሳን ኬሳ የተተኮረ ኩኒ አላቸውና ወንድሜም ጠርቶኛልና እባክህ አሰናብተኝ፣ አሁንም በዓይኖችህ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ልሂድና ወንድሞቼ ልይ አለ። ስለዚህ ወደ ንጉሥ ሰደቃ አልመጣም ብሎ መለሰልህ። ሰበባ ከናዳፍ ከራ አፌራ ሞቴቲ hin dhufne jedhee too'i deebiseef. Eenyutu deebisaaf? Yoonaataantu deebisaaf. Saa'oliif abbaa isaati jechuudha. Kara maatii kootan deemaa. Maatiin koo aarsaa qabu, aarsaa kennu. Kanaaf irratti argamuudhaaf naan jedheetis deeme jedha. Agartanii? ግን እኮ አይደለም akkasii garuu akkasii ዱካዱ የዴኒ ዱካቴራ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሪስክ እንደዚህ አይነት ክርስቲያን እንደዚህ አይነት ነገር ብዙዎች እኮ እንደዚህ ክርስቲያኖችን የሮ ሀሜኛ ከነቲ የሮ በረሃማ ከነ ኬሰቲ ክርስቲያኖኒ ባየነ ከነቲ አከነቲ ነሞታ ባየ ወኖ ጀደኒ ጅራ ኦፊሳንቲፍ ሌ ከን ወሬ ገበን ጅራ ነሞታ ካን ልቡ በራራፍ ይችላል ሞት ሊያመጣበት ይችላል። ዮናታን ዳዊትን ለማዳን ብሎ ሊሞት ይችላል። እግዚአብሔር ሰው ዱ ደንዳ ከዛስ ለኮፈ ሶዶም የሳኦልን ቁጣ በዮናታን ላይ ነደደ ይላል። በርባቻን ዳዊት ሱን አጥሙ ጅሩንተስ ዮናታን ረትብ አያሳዝንም? በጣም ነው የሚያሳዝነው በእውነት። የሳኦልን ቁጣ በዮናታን ላይ ነደደ። ነደደ ማለት አክብዳት ቦበ ዮኪንም ቦበ የቹዳ በቃ ሎላን ኤካምሳን ባዬ አሪ ንሳ ገሩ አሪ ወኖቲ ሰይጣናዊ ንዴት ነው። አንተ የጠማማ ሴት ልጅ አለ። አያችሁ ቃል በቃል ዮናታንን ጀራ በረባል አንተ ጠማማ የሴት ልጅ ሴት ልጅ አከ ጀለታ ኢልመ ዱበርቲ ጀዲ አከስቲ ጀቹን ያው ለቃሉ እንግዲህ ኪታበቱ ጀዴ እንደዛ እንትን አይልም። የእሴይን ልጅ ጀቹን ማል ጀቹዳ ካን አደባም ከማል አከስቲ ዋናው ጀራባችሁ የእሴይን ልጅ ለአንተ ማፈሪያ ሲፊሌ አራብሶ ለእናተ ሀፍረተ ስጋ ጀቹን ቃማ ሳሉማ ጀቹ ሰኒፊሌ አራብሶ ከንተ ማፈሪያ እንደመረጥ እኔ አላውቅምን እምቤኩይ ጀዴ አካቴ ከነጎት እምቤኩይ ሻፍቲ ወየከ ባይዘይ ከና አፖኒ ኪታብነ ከነቲ አራብሶ ከና ሳኦል አራብ ፈየደሙን ሳ ጀቹታ ፎከታ ከና ፈየደሙን ኢሳ ጀደ ኦላንቱማን ኤከምሳት አርግሲሳ ኦላንቱ አዳ እስራኤላውያኖታቲን አዳ አይሁዶታቲን ገዲ ኦላናን ዮኪን ኢሞ ኤከምሲ ኦላናን የሮ ወኖ ጀዱ አረብሳ ብየ ከንጂ ከሰትስ አረብሶኒ በረተማን ተቆ ጅሩ ሚቲ እንቤክቱ ባየቹ ያው ሰይጣናዊ እንትን ነው እና እንደዛ እንትን ይደረጋል። ባየ ጀቸሰን ባሰ ነው እንደዛ አይነት ስድብ ዝም ብሎ እንትን አይልም። በጣም ጫፍ ላይ ሲደረስ ማለት ነው። ለምሳሌ ነሙን ተቆ ቡዳ ነማንጂ ምናምን እንደዚህ አይነት ነው ቢረታማ ናኖ ይደረደ ጉዳይት አረብሶ ከና አረብሰማ ያ ወላጂዛ እናትን የእናትን ክብር የሚነካ ስድብ ከበጃሃዳ ከንቱ ዋና ከሰከሰ ነው ጀና ወለረብስ ወላጂሱ አጀቸ ዳይሌ ወልገው ጀቹ የጥላቻ ጥግ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስድቦች ከናፍ ባየ አሩሳ ተራከንገይ ከነ ቆፋ ሚቲ አገርተኒ ሃንገም ተኮ ሃንጋ አሪ ሃንገም ተኮ ዳዊቲን ማሊፍ ታይታ ሃገም ተኮ አከጃለቱ ምክንያቱም ስልጣኔን ይቀማኛል እኮ ነው፣ ሌላ ነገር እኮ አይደለም። ዋን ብላምቲ ታይታ ኮና ነራ ወኖ ይዳላ ቤኩ ይዴ የእሴይም ልጅ በምድር ላይ በህይወት በሚኖርበት ዘመን ሁሉ ልቡ እሳትን ሃንገ ጅራቱ ይሄዳ አንተም መንግስትህም አትጸኑም አቲስ ሞቱማን ኬቲስ ተስገቢን አርገቱ ግን ሞቱማን ሲያርካ ፍረተ ሞቱማ ሲራ ፍረታታ እኒ ዱኡ ማለ አቲ ሞቲ ተው እንደንዴቹ ናምቦ ደጀቻኒ ጅራ እንደዛ አይነት ነገር
አሁንም የሞት ልጅ ነውና አመሊ ኢልመ ዱአቲቲ ልካ አስመጣልኝ አለ። ኤርጊቲና ፍቺቲሲ ከነ ጀቹን ማል ጀቹudha amma kamtu taare ma koodii kamtu ta'a koodii san keessa koodii Yoonaatanitti hime san keessa siin achitti moo siin asitti kan jedhu san siin achitti kan jedhu san jechuudha. Siinatti kan jedhu santu ta'a gaafa. Siin achitti kan jedhu santu naannoo jedhetti dhufnaa ishii. akkana jedhee Yoonaataan ለአባቱ ለሳኦል የሞት ልጅ ነው ጀናን ይሶዳን ይላል አገርተኒ maaliif du'a maal balleessa jedhee ምን አጠፋ yeroo tokko tokko jiru barmaatiin akkana yoon ajjeesi maal godhe maal balleesse ብሎ የሚከራከሩ አሉ። ስለ እናንተ ነፍስ ስለ ነፍሳችን የሚከራከሩ እውነተኛ ሰዎች namoonni dhugaa ni jiru። አያችሁ ዮናታንም lakkoofsa 32 irratti lakkoofsa 32 irratti ሳኦልም እሺ ዮናታን jedhaan ዮናታንም ለአባቱ ለሳኦል አባ ኢሳቲፍ ሳኦልን ስለምን ይሞታል የሞት ልጅ ነው ጀደኔ ሳኦል ዮናታን ማልዳፍ መድዋታ ማልዳፍ ስለምን ይሞታል ምክንያቱ ምንድነው? ምክንያት የለህም ረብሶ ከኛ ኑራ በለሲ ማለ ማል በለሲ ማል ማይዳፍ እንደዚህ መከራከር አለባቸው። ጉማ ዳፍ ዱ ቀብደ ስለ እውነታ ማለት ነው። ክርስቲያኖች አሉ አሁንም ጉማ ዳፍ ከኔ ወኖ ጅነ ዱጋ ሐቃፍ ጅቹ ሐቃፍ ሐቅኒ ከዋቀቴ ሞ ማል ጀደው እንደዛ ይባላል አይደለ? ማል በለሲ ይከራከራል። ሞት ወደሱ እየመጣ ነው፣ ወደ ዮናታን እየመጣ ነው። ከለ ዮናታን ልፋችን እንተከራከረ ገሩ ያደረገውስ ምንድነው? ወንቲ ሚራቆቴ ማይኒ ብሎ መለሰለት። ነማ ከሰት አራ ጅሩፍ ነማ አረፍሶ ጫፊ በይ አረፍሶ ዲፈመ ነማፊን ታስስኒ ኢሳ አረፍሳ ጅሩፍ ደይቢ አከናለ ይዛ ማይኒ ወንኒ በለሰን ኢሳ ከነ ጀቴቶ ይዱባቹ ደንዴ ይቻይ ናሞን ተበተኮ ጅቢናን በር ሰበተ ማለ ከነማን ጀቹ ሰበብ ውሃ ማይቋጥር ምክንያት ያደርጋል። ከዛ ምን አደረገ? ሶዶሚ ሰዲረት ሳኦልም ሊወጋው ጦሩን ወረወረበት። ዮናታን ረት ይቦ ረት ደርፈቴ ዮናታንም አባቱ ዳዊትን ፈጽሞ ሊገድለው እንደፈቀደ አወቀ ይላል። አጀስ እቹን ደርበቱሌ እግዚአብሔር የዮናታንን ልብ ያያል። እግዚአብሔር ይፈትን ልቦ ክሊያት waaqayyoon laphee fi kalee sirriitti qoreetoo ilaala waan ta'eef jechuudha. ሊገድለው እንደወደቀ ከዛ አባቱ ዳዊትን ስላሳፈረው ዮናታን ስለ ዳዊት አዝኗልና እጅግ ተቆጥቶ ከሰደቃው ተነሳ ይላል። ባየ አሬ ዮናታን አባቱ ዳዊትን ስላሳፈረው ይላል። ዮናታን ስለ ዳዊት አዝኗልና ገዴቶ የቹ አባንሳ ከነጎቹዳ ያፈራ ሰንበት ገዴቶ ይብራዴ እንግዲህ ከቁጥጥር ውጪ ሲሆን ማለት ነው። ይረተቆጠ በጣም ሎሊ ወከኒ ሞድ ኤከምስ ኬሰን ስሜቲን ኬሰን ጫዊትማ ነሙስ እንደቢሱ በቃ ሜሻ መናፊቱ ምን አይነት ታውቃላችሁ? ዮ ነምስ ነራር ስዳፍሌ ዴሜ ቻው ማንም አይመልሳችሁ ገነፈላን ጀቹ ንዴታችሁ የውስጣችሁ ስሜት ፈነቀለባ ይሄን ፈንቅሎ ይወጣል። ማንም ሆም ንንጅር ለሄዱ ፈየቹ ከዛ ሰደቃ ሰን አፌሪያ ከበጃ አክሲቲ ነሞኒ ጉርጉዶን ረቲ አርገመሰ ዲቴ ያስገድላል እኮ የሮቶ ቁጥቆ ተቀናጭ ነደብሲስ ከናፍ ኢሴት ወይ በቃ ሰደቃ አባይቹ አልበላም ይላል። ሶዶሚ አፍረት እንዲህም ሆነ በሬቱ በበነጋታው ማለት ነው። በሬቱ ዛት በበነጋታው ዮናታን ከዳዊት ጋር ወደ ተቃጠረበት ቦታ ወደ ሜዳ ወጣ። በኬት ወል ቀጠረሰን ጀቹ አስሙቱሪ አጉያ ሰደየ ደኒ ምትይደ ወጣ ይላል።
እርሱም ከእርሱም ጋር ታናሽ ብላቴና ነበረ። ዳይማ ወይ ወፉ ብላቴናውም ሮጠ የምወረውራቸውን ፈላጻዎች ፈልጋለሁ ይላል። ካዱቲ ዋናን ይደርበዱ ጥያን ይደርበዱ በርባዲ የኔን ፈልጋለሁ። ብላቴናውም በሮጠ ጊዜ ፈላጻውን ወደ ማዶ ወረወረው ይላል። ገረገማት ትደርቤ ብላቴናውንም ዮናታን ፈላጻው ወደ ወረወረበት ስፍራ በመጣ ጊዜ ዮናታን ይላል ፈላጻው ከአንተ ወዲያ ነው ሲንገመቲ ጀኔን ይላል ላላ አገርተኒ ጥያ ይንደርቤ ጥያ ደርቤ ቶይ ዳኢማን ዳቂት ድረ በርባዲ በኬ ምን በርባዳ አይናን ደርባ ጀኔን ትየቹ inni amma waa'ee koodii taphachaa jira. Xiyyichi siin achitti bu'ee jedheeni daa'imichaa jechuudha. Daa'ima isa waliin jiru sana. Yeroo kana Daawitiin dhagaa dhukatee jira waan ta'eef jechuudha. Naannoo dhukatee sanittidha waan inni kana kan raawwate. Bilaatteenaawum cooha waan inni jedhee sana jechuudha. Yoonaataanim ደግሞ ቶሎ ፈጥነህ አትቆይ ብሎ ወደ ብላቴናው ጮኸ። ዳዊት dubbate deebi'ee inni amma waa'ee barbaaduu dhabuu miti kan dubbachaa jiru koodii. Yoonaataanim bilaatteenaa falaaxaawwachuun ሰብስቦ ወደ ጌታው አመጣ kan darbatan fidee dhufeedha. ዮናታንና ዳዊት ብቻ ነገሩን ያውቁ ነበረ እንጂ ብላቴናው አያውቅም። ማለፍ ይምባ ዋን ta'eef jechuudha. ነበረ እንጂ ብላቴናው ምንም አያውቅም ነበር ዋን ta'eef jechuudha. waan akkasuma yeroo akka dubbatan ዳዊትን ነገር ዳዊት fi ዮናታን ቆፈቱ ዮናታንም መሳሪያውን ለብላቴናው ሰጥቶ ወደ ከተማ ውሰድ አለው። ጌስ ገረ መጋላ ደሚየደን ገጌሰ ጀለች ብላቴናውን በወደ ጊዜ ዳዊት ከስፍራው በደቡብ አጠገብ ተነሳ፣ በምድርም ላይ በግንባሩ ተደፋ፣ 3 ጊዜ ለሰላምታ ሰገደ። ለማን? ለዮናታን ማለት ነው። እየተላቀሱ ቡዋቶ ይሌ ይችላል እርስ በርሳቸው ተሳሳሙ። ወልዱን ገተኔ ነጋ ወልጋፍ ነች። ይልቁንም ዳዊት እጅግ አለቀሰ ይላል። ባኢሴ ቦዬ ዳዊት ማሊፍ አባን ኢሳ ግፊ irratti raawwachaa jiru kanarraa kan ka'e jaalala Yoonaattaan qabu kana jechuudha. Yeroo tokko tokko waan akkasiitti mul'ata jechuudha maatii keessatti. Yoonaattaanis Daawitiin በደህና ሂድ ነጋን waaqayyo si waliin haa ta'u ነጋን ዴ እነሆ እኛ ሁለታችን በእኔና በአንተ አናፊ ሲገዱ በዘሬና በዘርህ ሰኚ ኬቲፊ ፊራ ኬ ጎሳ ኬቲፊ ጎሳ ኮ ገዱ የለም መካከል ለዘላለም እግዚአብሔሩ waaqayyoon bara baraaf nu gidduu haa ta'u. kakatanii wal gidduutti kakatanii qaalii waadaa walii seenani. Daawiትም ተነስቶ ሄደ፣ ዮናታንን ተመልሶ ወደ ከተማ ገባ። ደሜ በቃ እና baay'ee nama dinqarba በጣም የሚያሳዝን ነው። akkaataa saniitiin Daawitiin akkanatti wannoo jedhee saniin booda boqonnaan digdamni kanarratti dhumaa 21 sa'aatii meeqa? Sa'aatii baay'ee deemnee jirra. ዳዊትም ወደ ካህኑ ወደ አቤሜሌክ ወደ ኖብ መጣ ሄዳ ገራ አቤሜሌክ ገራ ሞቲ ዋኖ ጀዴ ዴማ ዴቤ ዱፌ ጀላ ከና አቀየመ ዋቀዮትን ሞ ቦሩ ላላ ዋቀዮን ከካሴ ኑ ጀልቀብሲሴ ኑ ጥሞርሲሴ ገለኒ ፊ ከበይን ሳፋተው ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወበወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ኤቢፈማ ማቲ ዋቀዮ